Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Kejelau Conrad Konggel Sangma ulalik jingo iki yang ki sem jong ki bre ke belasha akta ha kejing shlei Garo Hills ha ka bakala donru kejing klat jong ki mensim breu ki belasha ban ke kendau ba donru ki kena ki balangam ha ka thleu ke bamut bansna septic tank mentah ke sengi ke pratari urusau arajar arpusau nakali yang Conrad Sangma ulalik banjingo ye ke yeng ke sem jong u bijoy s marak bat u wian chigado ar marak ha rongkon song gital tura ha ka bola IT ru ke Jingiarap kepada ke song pisa sha ki bahayeng ha sem jong kini ki belamat de ka apot ke Sngewsih u Conrad ulalaj ban Sngewlem ru ha ka yeng jong u khna obadang sansnem karta u balaha pa ko ke thleu hadin ke yeng jong ki hi ha ka snong sorok para hadalu West Garo Hills baru bala ai Jingiarap de ka song pisa ke bahadu saulak tingka nalor kini u Conrad ulalaj ru ban Sngewlem ha ka yeng sa jong ka santa marak kepada syaban haka kendo hing sa jongka haka baka khun jong ni kalong kemi kalalat im daka sai bat ka basu mensau malumala u Conrad ulak keneri ke Jingiarap kepada ka song pisa ka bahadu saulak tingka syaka ying jong ni kalong kemi ka balamat ya ke Jingjia ka Sngewsih No, just don't take no unnecessary. You come from here or you come there? There was a house here on that unfateful morning. 3 people were in the house, of which one daughter was killed in the landslide. This is Karongre, which is near Dalu. Like this. Lamu ni man expect ba kajat sim. Sir, normally ran din kau de tarang macam ni. Apa ये actually unexpected macam sah. बहुत दूर है यहाँ पे. दूर भी है और not very naman sa. Di ba nga ayun sa personal growth fakir. Ani case ni ba ni? I'll take a note, Alex. Di ba daw DC ni kawan ate? Nakatala kayo jo. DC na balik ko na siyang kada na ada sinukli be ko sukya. Yes. Tangkap serang nangaw application na di ba siya na ken mo gumagbiap lang mo. Yeah, NH ni tree ko mat again. Copy, just give me a copy of those letters along the NH highway. ये ईशानी भागपा मिनी संग Mami kita baca konsep ini. Ini cukup kembali ke government itu, kembali ke itu sekarang ini.
rules ng kunisa tsaka uyak ka na suna. Di ba tin ako din tsaka sukat niya mo siya? Ne? 15 years was already 15 years. 아차로 나중야 보수랑 kude. Sir, singa secretary through mokon raya sir. Damage ko. Okay. But damage lang na de tin kude immediately katsa. Tin you should give immediately to all. Yes sir. House we can give or not, that is as per specifications. Uguni na magin. Perfect. Di ba tin kude immediately sukat po ne? Yes. De, aro may kubaka na sa kanya ma? May kubaka na ha? Yarang ko ba sa survey ka nga, di ba yarang na ba wa dungtang man sa wa government ni sorkari ni direct lang bunga ni uni tinong ay ne. Di ba bakte committed sa ba man sa di ba wa niyam kita aro direct kita. Di ba di cha SS ka na sumen ang ke. Ni men singa daw ka sinsen kamrang ko chini kangpade mandirang ni 장기랑 그 조카다모 제가 그 와랑 나 지금 강박한 같이니가 잠대 차 아니는 아니나 우리 잡으로 라마랑 나로 가렌트나 우리 잡으로 야 바간 바리는 좀 좋네 우리는 스텝 바이 스텝 컴파잉 제 헬스니 비에 봐 How are you? अच्छा या 나순이야 송바 이펙트 봐봐 오야 अच्छा सनी nakni awe uliman gomak damage ko panokrang nat nga tao laksa sa kulachiko PMIY ni ugo chino nakke ne we aro atha digi nostong ko pa partial damage ko parang nabat nga grabe ta chino ngani ko ne aro jeje ano ba problem ko de sina wiat ko di ba sarang ba ken kam kainga sumatra sita option sumaya naman jana ba mo uliman ko mas kay ko ne aro current lang ra Mother's name macam? Suchitra. Suchitra. Lagi pun tak ni dia macam dia kau nampak tu. No go pa abi. Dia benar. Sini set waktu mobile number mo. In a way where the entire Hilo came inside a house. One person lost his life in this house. So this is it. So then like from there side. Sugamag damage ko ako mo. Sugamag ko nga mo. Kuya ay na. Aru tapi menano ni may baul bil. Dajeng nabi. Angay Emily na kanso ni. Aro chini Singa block जो फटी secretary report उठेले न report ko din sa lobby is video no fully damage ko mo. Anga daw tige ko salatan skin. Giza ya government ko rin. Lock B yun ang check. Check ko Kiba na ang marami ito sa natin. Ne? Kung natin ko experiment ay tapos pamatayin. Naman pangjoba sini ko to sa natin ko kasi karat. Boya porta dam dagi ka memang na tarik atangoni angko bano nangodungon kita atapa bisang susah kapade tong jalo uni menang apa bisa ko to karena nimna yang ora ang awong kat na manungjan okunian nimno kat na ri ang tak chakora sa ani ko mandaka saksa ko du mandaka wanto to lang chi dapte siam pai ko Kaya ba? Ang sinjakong sa mo. Napobos sawar kayo ini ba? Mani yung chiswan nilang batong jati. Sudah nga sebab kutingin sindi ba kanina tabisyong ahabia ni badak pa kawa ko napobos ang kudi ba taman kuja. Ngayon niya plakan sinjakong sa. Sibong bots nga ba? Lesman niya dakpa sumerang o dito sumerang o simaksa.
Ungkulong na Garo Garo Deputy Chief Minister Chi MLA Aro Kupani rin MLA rang badangwa DC ba Nagaman nga mamang ko ba dalo nakmamagjaw ba ang government ni coach nga visa sa mga ex gratia amount ko nga basta ni ko ang government ni expect among isi maksud nga apsan akan berkemung wa list ko jen salot nga VEC ni ko matgen yarang ko nga tangkap section kat ken ne skang pada yan keniga pa PMAY house strang jerang kun kingatsum di bar patungod au damage aha yarang nabat sang dakchakan ko ken ne ukoban asum VEC secretary na uyat bo yada skade PMAY noktsum damage aha uning bin yana bat sang dakchakan ne CM ba sang nakana keniga pa partial damage ng parang nabat sang dakchakan irang ko ken Unigaman bano ba tin lang ko nanga ode tin lang ko bano ba chunson ka pa bano ba bubble yung jamay na ba na ni lectin yung jamay na ba jeba mo retaining wall rang bano ba piang ode yarang ko ba thari na kata changa tak chakani lang ko inapon kin unigaman sung jajing na nang jawa ande ba singni officer rang ba haida gemak chide absent somayo sokna matjenga sung na ba kam kana somay ko bo aro da ode changa prioritize kayo anagin mo skang bade cha ani rangani mirong rang ko yarang ko changa bosu rang ko sokata nagin relief material rang ko aro gniga pawn cha amno changa nok rang ko aro dingtang ta relief ya kam rang ko changa pakin ne we uniga man yarang ko plak ko changa takin aro da syo kana ta emilia tangan dia plak kun dia personally biniro katkin aro SDO video donga aro DC bai chugum ko biniro katkin uniga man uniga man simang tisa chakchkai bojo Ande ba saya kamna ko chus khatkin ne una agre soba mai ko ba gapan mai ba ko jana pas skin sma chol ko rabo ta sana be chief minister de salanti di bajawa wa ko sa akan tas sede mana sngade wa PW ramong do kono mosli yang parang marang ba nakne bong ha uni gon PW department no ko te thari na na wa gon job takni gada thara khali wa relief camp we have 60 relief camp sir. Then till now 68 sir. Then we have gel materials sir, distributed 149 villages. Some of the maybe remaining sir, some few people are there yes, very few one village two villages they've called me personally I've shared the number yes sir. We confirm it was distributed in days wherever you need extra support and you don't have the necessary funds to move forward you let my office know and then I will sanction whatever additional amount from Chief Minister's special block so PWD has to be asked to clear them even if they're not PWD roads even if they're village roads we need to clear them. Number two, obviously we have to continue to provide the relief. There are still few villages I have to first of all like to congratulate you on your good work. In fact in the last 3-4 days we've been continuously monitoring